The movie industry is the total downfall of Ghana and Africa. Producers in Ghana, woman sachara, konfo colleague. We say no, you addressing say konfo. Now you address Apostle John Pra, so you suffer. Now yama Apostle John Pra say on a powerful. Na yama konfo na ye nyoma basa. No we defeat. No we defeat konfo. But you who say konfo so defeat e so for that. There be e movie. I dey tin here to ye bibi etugu. There are ghosts of the land. Awo mumu jemu, prehwie mojegu asantimemu. Ema asantima be asantima. Mumu twa movie ana mo pese mo chese sa asom ne enkwase asom. Mo pese mo to mo producer for no mu tro sa script no mo ye omo wen kobusa. Ebia na anyim je etoto wo. Jombe bia enye ebinim life I very miserable. Enye ebinim omo nyina. Adna afa na mo ne na TikTok ni YouTube na gift tap on the screen send gift kokati won njomu na destroy the kingdom of nana no musun and our culture musori amusi ye ni culture ni ye mpenta de hye movies na ye tu mugu na ye nananum sumabosum na yande ya besu yehuwa enigo Medopa na bigire so do me baby awo bia no yankopa ya do me asai share bio na ade ba ko de bia mta ka che on se wo ye nipa enam se wo ye nipa moja gira mu na ensuo ka ho na eno na ma wotimi di akone aba no hye ne so se honhom e wo se eda di wo honamani ma honhunu wa hunu ampacho forget it enti nkofo bebre na adwuma e kofom enioma a omo ye ajigu esai because honhom abrabo no omumfa wo mani hwe ho ene to bo ase na he video yi pa san se ye wo enkomu bi a ye de bro na o hwe background na de nipa ba ko pe enchen ene maba na ewiase ankasa me se wo pe de honhom ete ne so na honhom de ne ye adwuma nipa ba ko uncle nature whether you like it or not so open asem nje no ne ye hwe but so wo fa na asem nko ade be bo se pimpem afa na asem no enya asem ketwa okọ TikTok a wo de ko heli videos ni bi spiritual knowledge e TikTok na abehunu akwankyere ankofo sese kwa de dini ato ne de akwankyere papa me so won fa nyiska me kana Ghana for be bro me but munto boase bibia be fine o wa ha ma me ko de nche na en share enkomo twetwe na ase uncle nature odifo we have called yeguso era yanko pansi but I come as a Ghana for what was in kakranka crow ye be afemu de nkofo be na afro akwankyere papa because TikTok ne de say they akwankyere for free me say ebi wa fa jiska me kana Ghana for bo me but say we say go two time de ma Ghana for che o makwankyere kwabra wonye na aya na yengo krambo me se ho no me akra na ya na me papa me mama me nuanu na no modwene ho se ade amanfo ya o modidi ska wo chire nti we den na odidi but ekrofo bi so appreciate pa okay yeah ekrofo bi sheda efreme ankenature je wo ye me support okay yeah nti masses no ebi mo ye boni na ye but ebi mo so sheda kai na obi obefre bi aso eye senin boom yeah nti no ekrofo bi wonu mu a na omo twetwe sika ba bia omo ehu hwempo ba me no hu me da menye ni wansi da o me video akwanche na mche wakoye bi I need 3 days impo adene saka yeah wo ho no ma no edem nti oh fine me nya me train free say for mo kai de yeah mbeko so aka na obofo A1 no here yeah okay see ne ho ye oguso ona ye adwuma de da bia na ye de anka ese ne ho ye adam me pesa ye tisi sini twam kakra okay aho de wadi agro wo ha bebre wo mu ani oda so di agro kra umfiri ho na onkrofo yi eto de bia sebe menim se bia na omobu o madwene gu ensem bebre so amene wa edi nkomo several times ama watumi ewura ho kakra kire o niam bia wo so mo ye but kam ye say ebinim obu o maso mu bia na so de etoto o mo na etoto o ma menim nkrofo bia o ye very close to me bibi ntimi mo mu di wa fi so eniema o mo fam but o mo kwa bonta ye heli o mo so a musician or a actor or a actress and so we read them esuma osuno enya asem ketwa because the spiritual life no and you may say but any mood you be enim say you make us anka wada o ma yemra sini mu okay e die na sinifo ehia ma o mo so o mo ye o mo nya e beboa ma o mo sunsum abrabo a eno na boa nipa bia ma ne tuo na na mo ye no o mo nsa etumi ka no mo tuo na mo ye medase ma me nche wa refo di na de tie ni se asem we abadwemba fo
ene sebi enyansafo ebetimase na sebi mpreduasa womu a womu nso omonte ase na epo no so nti obetimi akoso gas na wanoa so because sem na me be kan minim se womu no ewo ho no so wo ho na me be ma wo evidence bebre okay Kumawood movie no womu hu nya nto womu onto so mo aye ade bi na enkrofo bi womu a omo aye smart ehu nyansa afa spiritual way bi ama mo ho to womu omo ato womu na omo da so ti sa ade ni mo na omo hu nyansa be nyansa empie mfiri mu no omo be ko so a kire womu now producers e wo Ghana ha womu nsachira ewo kwan be so wo hu uko India for project womu culture womu spirituality honhom amu ewo beto se womu nananom ewo mamam na ni omama ni mu no wodanedi womu beto womu nananom so no omu ye omu ntontwene omu movie omu ye nyina no omu project omu goddess no cry be say Hare Krishna Buddha muni ade uba China the same thing but ube piemu wo Africa na be piemu wo Ghana ye de no ube se na kodon cancer lewen eye comfort we de maminu su ya branch every colleague ye comfort otale yeah comfort colleague we se no ya address say comfort na ya address apostle John Pra so e sofo na yama apostle John Pra se on e powerful na yama no se ono no yama comfort na ye nyoma basa no wa defeat your friend say comfort but ye hu se comfort so defeat e sofo da wo e wo movie ye nananom mo som no he me say de me ka se me kire o say otumfo o se tutu nana me say de nyane picture fa bow them man kan kire o ka kire adanse nkofo difference ade no me mpe kasa o de wakwaji obi sticker ne bo o ka ho so ya kan ni me ka ma kanfo okay wonso ya nwrani a mo ken ade tin ya to ye bibia tugu there are ghosts of the land a omumo jamu aprehwie moje gu asantima mu e ma asantima be ma asantima mu twa movie na mo pese mo chese sa asom ne enkwase asom mo pese mo to mo asema me kan me koka no ba bi producer ba ko say onu kwa de say de asol kronko bim sa microphone ko check o mo live producer for no mu tro sa script no mo ye o mo wen ko busa e bia na anyim de etoto wo mo o mo de o be bia enye yi ebinom life I very much enye ebinom o mo nyina aden na oduma nkuma de na me kase mbi kire wo se China ewo kwa mfa so mu didi omo kwa mfa so sha atade omo kwa so mfa so wale sana kopemu India the same thing obia de na obia de enye pe uba bibimem ha nkwa ye de yese ye bone because bia is perceived disabled so ye nkwasi asem say na nkofo be abososo be na nkwasi asem of course ye nkwasi afo bi omo so ye ade abososo ne ye nkwasi ade and said the adwuma bia ye won nkwasi afo ti sa asofo no se ye wo said be nkwasi afo sa sebe aduane tonfo kura ye won kwasi afo sebe mpredi asa wo de ye wo kan ba wo de mi jawo se no be si atrebu akodo de ye enti adwuma bia sebe ye wo omo a sebe mpredi asa omo ye no fun doesn't mean say ni na eye fun go and tell Ghanaians say movie industry Nigeria for they are exploring because they understand spirituality. So Nigeria for no me say ade ni bi but o mu twa movie bi Isakaba me share some movie dem say wow bisi nne na o hwe movie and that's a movie there is some listen kind of to the storyline be a wom mumu te ha me catch now dey me catch say obi te ho ono nso ye sofo seven predu asa bia na me ye konfo okay ye mienu
excuse me let's tell them when you comfort me dey come ebia na de kan ebia yes let's tell them say na yemfa say menua prince poly abefa me car the me car there yemfa say wabefa me bibi na wabefa onso bibi wo wafa bible prince poly me dome me do Jesus me yes na me nso sebe ebia me comfort na me so ma fa snap na ma frantoa yemu de na principle be patch mpacho be ba antoa de ne fast be agenda bible ene yemu de na benya no mpacho se antoa de ne benya no ntempa na evidence because me hu nipa bebre abo mu de enyo oh yes enti na de na me ka twa se sunsum sem yemfa gidi ensum nyame o nyame fa ne bua onto ne ntem ewe enti nipa ne ofa nyame be kwa kokuna to baabi nyame ofa ne bo oto ne ntem oto ne ntem papa amba unim na akwantia ena ye white supremacy no nyame fa ne bo oto ne ntem me ka kire wa ne ka kire se obi mfa ohwe umfa ade no na obi so de anto abodua na ade e kire so omu kro omu di asem omu ye abofo ye beto omu wa enua ye abofo enmoa ye abofo ukobrodi krum wa ye mra e dia protect emmoa enua ensuo ye krum an se uhu apese mfise ni wansa acho kankani ache dabo unyu hu bi kobroni krum na ko emu ni nam ho num tese eni omu di agro num ko tu ba kutu ona bete hu police se be fa okra na ache they respect nyame abode ye krum ha enso bi anantem ko video fan toilet ni ball la ya e da krum pot mu be ye movie a project sa nyuma we na mo sole a na Jesus I sofo bi abegina asofo enso ne ye nyina nim ye ne ebedi wa dance so mo we amanfo ye de om teta na dida mfoni so sa amanfo anim se dabra nyankopon kura ni tumi ma se amam ka jo nyame otumi papa obi ka se nyankopon ni wono ma fase kan hye gem manen ben en hiti abe 4 hours 10 hours bi nipa ni turu mu sei fase kan ni hyew katwom na pia ni sei no se nyame bi wa na nyame ni ho a mi ran patriotic ko nyame bi wo ho en se nyankopon no waboye wie continent bia wo je di osiye no hwe ha yeti unu se ade dabrade acho China mu transna mu nyusu mu adu se onu ohu de no kran na wo mi no ka say ya no pesi say wie bogidi wo continent bi so continent bia wo doma kuma na no ment kwati yasi mu na safo ko mu me na me magisa ananse story we dey o ti anjo nim say bosom yesi obi akwetena nti mu gidi obi a wakọ school agbo degree udi wadwun ze bosom me wan betumi akọ bosom me enti mu gi san kwasa sem ni bosom me wo be da kom o matumi akreti ne wo na san ko okay so so ma ko pictures no mo da ba no nipa no twa picture no gina hin no twa wo mo wo be da ko bosom me mu okay say mo twa pictures aba pictures na mu twa ba ye no one the first person e so ko mu ne so no one ko twa one the kan ko ho no ma wo twa wo ni picture na say your first person call two people that call her mo ma ewa say I want creative assassin do baby rocket ni ko we hwe na adane na akoto baby mo say nyankopon hu adenti na mo me nyankopon sa so eto e bi say the last time we catch him say the same advice with the man honorable Kennedy Japan say nko obetimi ahye water bodies no ohene me de say okay me de but in fact I say nkofo adwini nko simple ade bi obetimi ama omanya favor me say oduma nkuma Africa bra ye bre nyina se ye mbu abofo no mo wa ha no me ka no kra kire China ni ba be ye kwan wa ha atafo kwan no so ye hu so mo ebo chenku sei no mo ya amamre enso o ma nye sa amamre ne nipa wu ni wu kwan no so ba hu bia even ensuo kro mbe ya de no mu si ensuo nim ya amamre wo ensuo nim omo ya senior ani ye nko na yeti ha o ani ye nko a me so na nwoma me hu wo mani so no me nyina na sa me hu se sa omo ye aliens broni friend the aliens o de no fu friend say emo antientia ne na be kan say motia nti omo ye busum na tete odoma nkoma mbie ya adwume o kan say obi be kan say dabra kan kwasasem nyame wo tumi nyame wo ho
ade ne ya ho za na ye movie na mo trotron kwasa story a projective odoma nkoma hwe Kwame Nkrumah hwe Komfanochi hwe ya Santoa hwe wo bebre wo mo gye ni chichira asantema mo twa movie anam peso mo cheso mo som na no mo di achi ne nkwase so wona ka jira o konfo no bi radada onte o there bi wo kon bi wen onte asoni ade konfo no na create ono ana kom ene no nye konfo papa there bi ono na create I susum na afa no che obi otimi no obi yiri dan na so do na create ono na create box eno ono agesa wo da so na susum ni ba shi na no kra no omo hu side no mbetinem enti ono kra ntimi nye akonfo no omo na ye omo ya prophet o tete no ye nananom omo hu kwan na broni be friend astrology numerology mo friend say astral projection omo na nimdie ne nheda banu kwampo no hwe mekura me nyini da shade na ya na beto baabi no omo timi detect say oh we dey about 12 yeah yeda no sa mo de hunu emre me say me otumi eba na nim si a o se abotre and power say no radio start yeah omoyi na omo nimdie no ene ye say ye movie industry no me say go and tell them so omo nya mbre so man start ansesa and projected the African spirituality, the African energy ayen na mo bre omo moja bantmadan e na so si ho si ho ene achepa wan e si ye ye tu mugu na me tell bron sam so omo kan say ye na nanam so mabosom na yande ya besu Yehovah enigo ya enigo masa aya munko sua de wo otumfo like manhia mame ka manhia obi osom nananom som no untimi ni boni usuro untimi nya oyonko ade usuro chese but ye make pese ye beka ko no bebre senior man mo mayen kanche Ghana movie so mpeso munya hota o mo na assess asom no I'm telling you say o ma say som nti na ehu ni sa I know ana prince me ba movies ye hwe nkwala ye nyina everything that we are watching a movie na program nipa nti o mo na destroy the kingdom of nananom som and our culture most of them say your culture ni empire entire dey movies na if you go to Hollywood obi si ni bia ya they project the American country. Thank you. Say bia technology wise. Thank you. You say you say fashion me and say America about technology and the was. Thank you. What you say? Yes, and now military. Yes, in their cartoons no crowd we hear near the project country no. Senior era also o me say the movie industry is the total downfall of Ghana and Africa. I'm telling you, Nigeria movie and Ghana movie and other movie countries in Africa I'm saying omo na high me can crack to do not to some best actually. I started projecting the storylines of nananom movies culture yen kasa yen bibiano they should forget India movie bia me hwe popular pa man ka brofo and so popular Bahubali say one Bahubali omo ka brofo and so popular ye twi ye betime ye twi movie ama na ko the whole world and am ko foreign ones na mo twi kasa na ba be shem adna fe na mo ni na TikTok ni YouTube na mo send gift me who celebrities no mo TikTok and send gift omo kan send kra tap on the screen send gift ko ka tirom me kan kra tirom ko ka tirom se omo nya hu hwe me na me kasa no ko ka tirom masa Komfanochi nananom panimfo Kwame Nkrumah moje o mo hwegu Kwame Nkrumah kwase na nsen ya Santoa mo moje o mo hwegu wa enne mo modina baabi gina ka twom so mo ya bososo mo yankwasa for bullshit ko ka kiro enne if so ba so person me kan okra kiro me so me kan okra kiro me so me kan plain continent bia India for progression because there is na wo papa no wo ba wiase no so ye kwase ampani unim nyansa and they will call something blood moja
moja eye genetics ana muna mo ye and moja so ye moja me metuwe mi papa otuwe ni moja na egu mi mu say dem papa sitem sa na mete na say ye betu just America for di ye ni so ye so mu nyina free America ai omu nyina free Africa what edintia eye moja enti moja na di kan hwe gu ye di bi gu slave trade your friends saying ship mu ekogu apum ye di bi ye twa bi mu be ma na ye san crofo no na wo senke ne ye project o mu ye movies ye BBM ne ye to no ne ye tete aso dem na me boni tu pe efie bosom aboa won fie bosom and now so na oda no obi no abeda wan wan ni anaze me say wow so spiritual marriage so fu bi otutu ama no bra osi kana de ko metu ama so was spiritual marriage so fu bi etumi otutu ama wa bra ne hwe monina spiritual marriage ahonhom ne monina mu di o mu boni nti o mu su di mu boni am se obi ni spiritual marriage be Poku TV.